So kenapa suri rumah perlu buat BE? Sebab kalau you suri rumah, bagi I itulah pekerjaan yang sangat susah. Sebab you tak ada cuti sakit, you tak ada dibayar gaji, and you kerja very very long hours. So kebanyakannya suri rumah juga adalah orang-orang yang kalau sakit dia simpan seorang-seorang. Sebab kenapa? Suri rumah dia akan fikir diri dia last kali, sebab dia buat macam orang lain lebih penting daripada diri dia. So why not you buat BE and self reward yourself with income daripada BE hanya dengan bekerja sendiri, because it is possible. RM60 saja you work for yourself, tiap-tiap bulan you dapat income, bukan 3 angka tapi 4 angka, dan you boleh dapat 5 angka. Selama berapa bulan, in every 6 months you dapat 1 ticket travel overseas. Why not? I think this is a good reward for yourself. Work hard, and then lepas tu BE akan reward you so that you can go and see the world out there. So this is the best opportunity, sebab you boleh jaga anak at the same time. Bukanlah anak tu kita nak menatang 24 jam kat depan mata kita. Yang tu pun tak bagus untuk anak kita, nanti dia jadi spoiled. But here in BE, you can manage your time. So you tak keluar 9 to 5, but you can plan. Hari ni keluar tengah hari, besok keluar petang, the day after you keluar pagi tapi dah balik petang. So you don't leave your children, but you have more time with them sebenarnya, and control your own income.